Muhatikano uyu urambiriirie thaa 11 cia hwaini na guthereruka kiroko kia Jumamothi, magana ma athii magitaririo ria maraire barabara. Muhatikano uyu gituika uracungirirwo ni matereba kugera mikira ya barabara na kuhinganira, makigeria gwithema haria mutino urakuruhanitie turera na ngari kiumbe urahanikiire mwena wa Toro. Nilikuwa barabarani nikitoka Eldoret, nikakuja nikafika Gilgil town kitu saa 10 saa 9 jana, kwa sababu nilipata jamu kubwa sana na nikawa nauliza shida ni nini. Nikawa nasikia kuna accident imefanyika Gilgil before ufike Weybridge. Mira nyumba thaiko ndina occasion kuria Subukia na ndenda gukwira thaici niguo ndirakinya hane no thaa cigana thaici twari horo wa thaa cigana thaa 3 na dakika 14 ni ngomete hare hetagwo Weybridge gaokerio gakoma ria kere ona ria gatatu. Magari zilikuwa zinafungiana, magari ndogo zina overlap, zinakuja zinafungia, zile zina overtake. Sasa gari za ku overtake zinakuja zinapatana na zingine zenye zime overlap kutoka nje. Sasa inabidi magari zinasimama zote. Ikakuja zingine hiyo accident ilifanyika. Sasa gari ndogo ikijaribu kuingia trailer ikaisukuma ikatoka nje, sasa ikaanguka. Nilifika Naivasha saa 9. From Naivasha up to here I am. I've taken almost 3 hours. And here is a distance of 20 minutes if more. Ona matereba aria marethete njira cia riuniro githaka-ini giki kuria barabara ya tene ya Naikuru yakoragwo magikora muhatikano-ini thutha wa ngari kuhinganira. Mbura nene iraire kiura ikirikana kwihiriria thina uyu ona makiria. Riu matereba makienda barabara ino yaramio na njira iria ciari cia tene iria ingihuthika gwikerurirwo ni ngari hindi ya mihatikano ta ino itherio niguo kunina thina ta uyu. Matutwire barabara ino tuokari na ni aheanirwo atutimenya goria gwacokire gugithie na mbere. Hii ni barabara kubwa inaenda mpaka Uganda, inaenda mpaka Rwanda, inaenda mpaka wapi. Na ni one way traffic. Haifai iwe hivi. Barabara inafaa ipanuliwe. Gava inaweza tengeneza escape route at least, hata kama kuna jam tuone kama tunaweza penya. Alafu hizi matrailers kubwa at least gava ione kama wanaweza tengeneza barabara nyingine za hizi matrailer, na ndio angalau hizi watu wenye tuko na magari ndogo hata kama kuna jam tuone kama tunaweza enda. Borithi kuma ceceni-ini cia borithi cia Naivasha na Girigiri makinyitanira guthathaura ngari niguo kunyihia muhatikano. Riri tirita ria mbere athii gwikora muhatikano-ini ta uyu mutamburuko-ini wa barabara ino ya kuma Naikuru guthie Nairobi utwikaniirie Naivasha na makiria muthia-ini wa kiumia riria gukoragwo na wingi wa ngari na athii. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.